Merlerdi parlament el saylaş gerek, депутаттар emez. Aylı hükümetlerdi el saylaş gerek. Mekteptin direktörleri, rayon emez, el saylaş gerek. Meken kılımlarga yaşasın. Toxta da albayt bizdi çektir tardıktan. Tok değildir eldin alsak batasın. Bizde salamatlık saktao bul beker. Biroq birovingizlar aytib beralasizlar. Men barib bekar daralanib keldim. Aytqalachi, Gimingga barib, больницага barib эле мына men bekar konstitutsiyani көтөрүп барып келесизmi? Кандай болбойт? Bir dagы 6 million Kırgızstanda eli biröd ayta albayt. Ушул системага каршы, ошол системаны сындырыш үчүн мен бүт ушундай ой жүгүрткөн, өз тармагында ийгиликке жеткен, элдин колдоосуна ээ болгон, заманбап билимге ээ болгон, сырттан окуп келген жаңыча, таза, жаратман инсандарды чогултканга аракет кылдым.